Tunasema karibu, Mungu awabariki. Naona mzazi anawakumbatia asante katika nchi ya Kenya. Miongoni wetu tunao wakazi wa Kenya ama wakazi wa Kenya. Walio hapa na wale wako katika nchi wakati wa Kenya tunasema karibu, Mungu awabariki. Mungu amekuja atubariki sote. Leo tunao wageni maalum wa siku kuu. Tunakaribisha yule ambaye anahusika na protocol. Hapo kazini. Ndabona posereza. Umefanya vyema. Mungu akubariki. Nanone dufite abambariye umusore wacu. Tunao vijana ambao wamesimama pamoja na Isaac. Dufite abakobwa bambariye mugenzi wabo. Pia tunao mabinti ambao wamevaa kabia. Reka batuvire hasi. Tunaombe usimame yote, vijana na wasichana. Wakubwa na wasichana cyane. Tuwashangilie kwa makofi sana. Barabiri babizereza. Tumevaa vizuri na sawa. Muone mwana tumoje kushika mwanje twabaye tunula pamoja na mbele mukwe. Usiwe katikati kwa sababu nimevaa kama wao. Mashaka tabia. Kuna utofauti lakini. Alipo na yes. Lakini nimevaa. Kana wewe. Uko smart. Mbele mwisho chacha. Mungu awabariki. Mwisho. Wanaweza kuketi. Tukitanana na ababyeyi. Tunao wasimamizi wa bwana harusi na bibi harusi. Nao ni hao mtatuati. Tunaomba na nyote muweze kusimama. Nani mwalimu na ndugu na sana. Wasimamizi hao wawili. Nami nasereza. Umefanya vyema. Nabisereza kuruhusu toroshe. Sababu hizi kazi rahisi. Alipoeleza kuhusu kwa nesa. Najua ya kwamba mtafanya vizuri. Imani imeweza kuchacha. Mungu amewabariki awabariki. Nami nimechale. Wanaweza kuketi. Nani mtafiti abatutera kimusi. Leo tunashangwa kwa sababu kuna wale wamesababisha tukio hapa. Wala sifiwe. Amen. Ni watu wa kasi. Tuombe Isaac na bibi harusi wasimame. Wala sifiwe. Amen. Kwa kuwaambie Kama vile tulivyosema, ni mtu kutoka Canada. huyu ni mwanamemba wetu kutoka Canada. Yasa ni kuandiko Ameleta barua kutoka kutoka Canada. kwa sababu ni mwanamke mshirika wa Bwana Canada. nishuhudie chale. Tumefurahi sana. Kandi tunawapenda mzima. Tena tunawakaribisha katika nyumba Bwana yetu. nisuke mwiza. Fanya harusi nzuri. Kandi tuwabarikishe igihe. Tena umetimiza na wakati. Nabisereza kuko twanezerewe. Najua ya kwamba tutafurahi. Wewe kama ni birebire. Baada ya siku kadhaa zilizopita, Ariko uyu munsi Imana yavuze ko lakini siku hiyo Mungu alikuwa amepanga kama itakuwa. abantu bashobora gutegura nk'abantu. Watu wanaweza kuandaa kama wanadamu. Ariko Imana itarabikunda turibe. Lakini kama Mungu Ariko hajadhibitisha, Imana kuri uyu munsi turiro bizaba. tunashukuru kwa sababu Mungu amethibitisha. Rero twabakira abashobora n'ubuzima. Kwa hiyo watoto wetu tunawakaribisha. Tubatubakira cyane. Tazama tukiwakaribisha. Ushaka kukoma amashi. Baadaye tupiga makofi. Wanasifiwe. Amen. 1, 2, 3. Karibu wadugu na Mungu awabariki pamoja nasi. Amen. Wanasifiwe. Amen. Tuombeeni ili kwa amashi kwese. Tazama tena tupige makofi sote. 1, 2, 3. Mungu. Asante sana. Mnapokuwa cyane. Umefanya vyema. Nimechana. Unaweza kuketi. Unaweza kuchachana. Mungu awabariki. Nzukuri dufite ababyeyi baba. Kwa kweli tunao wazazi wa watoto hawa. Reka sabe ababyeyi biwe bazara. Acha niombe wazazi wa Isaac. Bahaguruke. Simama. Tubakire na tubakore bashimishe. Tuwakaribishe kama wazazi. Ashimwe n'ubwenge bwewe. Kwa safari ndefu. Inama y'ubwenge cyane. Mungu awabariki sana. Nani kabisa ababyeyi uko nabo. Tuombe wazazi wa bibi harusi na Wale wale bafite hasi baki. na nyinyi msimame ili tuweze kuwakaribisha. Tunaanza kuongea na ubwenge cyane. Karibu na Mungu awabariki sana. Kwa mashi. Tuwashangilie kwa makofi. Nichae. Unaweza kuketi. Ndio hapo kusize tutaki. Kama kuna mtu ambaye amesalia, Nani tutobipakira na zose ziranya. tunakaribisha taasisi ambayo tunakukaribisha ndoa. Umuntu w'umusore cyangwa umwana
sura yake ni 7 umurongo wa 24 mstari wa 24 na mstari wa 25 tu. Yule ambaye anaweza kusoma Mathayo sura ya 7 na mstari wa 24. Haravuga ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yaje akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubasizuye urutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, zose zikubita kuri iyo nzu ntiyagwa kuko ishinzwe urutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yaje ntayakomeze azaba ari umupfapfa wubasizuye umusenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, zose zikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kuba kwayo kwabaye munini. Amen. Asante sana mchungaji. Tutazungumza kwa maneno haya. Tumekuta wajenzi wawili mwenye hekima mahali wamesoma Mathayo 7. Mathayo sura yake ya 7 murongo 24 gukomeza aho hepfo, mstari wa 24 na kuendelea. Turongera dusome mu Migani 24 no kuri 3. Baada tusoma katika Mithali 24 na mstari wa 3. Reka nsaba umushumba turi kumwe arimo arasoma neza aze gusoma kugira ngo tuze kumva. Tusome kitabu cha Mathayo sura ya 7 na mstari wa 24 hadi 27. Nuko umuntu wese wumva ayo magambo yaje akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubasizuye urutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, zose zikubita kuri iyo nzu ntiyagwa kuko yari ishinzwe urutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yaje ntayakomeze azaba nk'umupfapfa wubasizuye umusenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, zose zikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kuba kwayo kwabaye kunini. Amen. Amen. Tusome kitabu cha Mithali 24 na mstari wa 3. Ubwenge nibwo bwubaka urugo, kandi rukomezwa no kujijuka. Amen. Kandi rukomezwa no kujijuka. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashatse kutuganira umwanya muto hejuru yo kubaka urugo rwiza. Nimetamani tuweze kuzungumza kidogo tu juu ya kujenga boma nzuri. Ikibazo nakwibaza nawe wakwibaza dushaka tugusubize, ariko wakwibaza ngo urugo rwiza rwubakwa n'iki? Swali unaweza kujiuliza ama na mimi nijiulize, lakini siwape jibu. Naweza kuuliza, je, nyumba nzuri ama boma nzuri yajengwa nini, kivipi? Iyo tuvuze urugo rwiza birumvikana ko hari urundi rugo rutari rwiza. Kama tukisema kwamba kuna nyumba nzuri, inamaanisha kuna nyumba nyingine ambayo si nzuri. Yandi magambo hari kubaka urugo hakaba no kubaka urugo rwiza. Kuna vile kujenga boma na kujenga boma nzuri. Bwana sifiwe. Amen. Urugo, kubaka urugo ni ibisanzwe. Kujenga nyumba ni kama kawaida. Umuntu wese ashobora kubaka urugo. Yeyote anaweza kujenga. Ariko kubaka urugo rwiza, lakini kujenga nyumba nzuri ni umwihariko. Kirasi. Rero nashatse ko tuganira hejuru y'ibanga ryo kubaka urugo rwiza. Siri ya kujenga nyumba ambayo ni nzuri. Ese urugo rwiza rwubakwa n'urukundo? Je, nyumba nzuri inajengwa na upendo? Urugo rwiza rwubakwa n'amafaranga? Nyumba nzuri inaweza kujengwa na pesa? Urugo rwiza rwubakwa n'iki? Nyumba nzuri inajengwa na nini? Mu gihe nibazaga icyo kibazo, wakati nimejiswali swali hilo, numvise umutima unyoboye kuri aya magambo twasomye. Moyo umenizungumza maneno haya. Amagambo yanditswe na Yesu niwe wabivuze. Yesu pekee amenakili katika maneno haya. Ahubwo Mathayo ni Yesu wabivuze wenyine. Hata hapa Mathayo ni Yesu amesamka. Aravuga ngo umuntu wese wumva amagambo yanjye, yeyote asikiaye maneno yangu, wumva ibyo ndimo kuvuga, akasikia yale natamka, wumva ibyo nzavuga buri munsi, akasikia yale nasema siku, hanyuma akabifata, baadaye anazingatia, akabikomeza, anayeshikilia, aravuga ngo azaba ari umunyabwenge, anafananishwa na mmoja mtu wubasiye ku rutare, aliyejenga nyumba yake kwenye mwamba. Anasifiwe. Amen. Amaze kubaka inzu yo ku rutare, baada ya kujenga kwenye mwamba, imvura, mvua ikanyesha, mafuriko mafuriko yakaja, yakaja, pepo zikafufuka,
inzu, baadaye akatuambia mtu mwingine aliyojenga nyumba, ariko yubaka bitandukanye n'uwa mbere. lakini akajenga tofauti na wa kwanza. Imana yumvise amagambo ya Yesu, Yeye alisikia maneno ya Yesu, yayaha agaciro. akayapatia uthamani. Uwo muntu ameze nk'umuswa wubatse inzu ye, Huyo analinganishwa na mpumbavu aliyejenga nyumba yake, ayubaka ku musenyi gusa, akajenga kwenye mchanga, ntiyashyiraho fondasiyo. hakuweka msingi. Arangije kuyuzuza, Baada ya kujimaliza, imvura iragwa. mvua ikanyesha. Natekereje ko aba bantu bombi bashobora kuba bari babana, Mimi fikira zangu nikana kwamba hawa watu wote walikuwa naishi pamoja, kuko ibyago bombi bagize icyo birimo. kwa sababu madhara yote imekuwa ni moja. Imvura yaguye ku mazu yombi, Mvua imenyesha kwa nyumba zote mbili, umuyaga wahuse ku mazu yombi, pepo zimevuma kwa nyumba zote mbili, umuvu waraje ku mazu yombi. mafuriko yakaenda kwa nyumba zote Ariko mbili. igitangaje, Ajabu ni nini? izimwe yaraguye, Nyumba moja imeanguka, indi ikomeza guhagarara. nyingine ikasimama imara. Ibanga ntari, Siri hakuna nyingine, naho inzu ni yari mahali ilikuwa imejengwa. warasize. Semeni amen. Buriya rero uko bimeze, Kwa hiyo gukomera kw'inzu kuwa imara kwa nyumba ntabwo babirebera hejuru, si kwa sababu ya kwenda juu, babirebera hasi. ni msingi. Izi nzu tubamo hano, Nyumba ambazo tu tunaishi buriya ntizikomeye kubera ko ni ndende, haziko imara kwa sababu ni ndefu, zikomeye kubera ko zimanukiriye hasi. zina nguvu kwa sababu ya msingi waliojenga. Warasifiwe. Amen. Hanyuma rero ikibazo umuntu yakwibaza, Swali hili jiulize, ese urugo rwiza rwubakwa ryari? nyumba nzuri hujengwa lini? Ni ryari umuntu yubaka urugo rwiza? Lini unaweza kujenga nyumba nzuri? Kuko usanga kenshi Mara nyingi abari gutegura urugo, ni lazima unaandaa cyangwa se abasore n'abakobwa, wavulana na wasichana, batinda cyane mu gutegura ubukwe wakati wa kuandaa harusi kuruta gutegura urugo. wanakawia kuandaa harusi kuliko kutegea nyumba. Kandi ubukwe Harusi ni amasaha, ni dakika, ni masaa. ni ukuvuga ahantu turahamara amasaha atari menshi. Hapa kuna masaa ambayo si nyingi, Gahunda yaho irabisoje. ratiba yao itakuwa imefika ukomo. Tekereza kuba warateguye ikintu kirangira uyu munsi, Hebu fikiria kama umeandaa kitu ambacho kitaishi siku ya leo. ubukwe nyabwo buzotangira ejo, Harusi kama nyumba zitaanza kesho, urugo ruzatangira ejo, nyumba bomba itaanza kesho. kandi urugo gusa urw'amasaha, Bomba hiyo si ya masaa, nubwo ubuzima bwawe bwose. ni ya umilele. Warasifiwe. Amen. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Hiyo ni swali gumu, Niyo mpamvu ya sababu usanga ingo zigera iriya, ndio maana unakuta ugasanga hagize ibibazo byo gusenyuka, unakuta watu zimebomoka, nuko zitubatse hano ni hasi. kwa sababu Ni ukuvuga ngo bubatse gusa hejuru, wamejenga juu ariko ntibubatse hano hasi. lakini msingi hawakujenga. Ariko ibanga ryo kubaka urugo rwiza Lakini siri ya kujenga nyumba nzuri ni iri ngiri twasoma. hii ambayo tumesoma, Ni ukuvuga ngo urugo rwiza rwubakwa n'ubwenge. bomba nzuri hujengwa na hekima. Wisdom. Hekima, Wisdom. hekima. Warasifiwe. Amen. Buriya imvugo yacu izishaka gukena cyane, Lugha yetu ni kana kwamba ni nyepesi sana, ariko mu mvugo z'amahanga, lakini katika lugha tofauti, iyo dusoma Bibiliya ukisoma katika Biblia habamo ibyiciro bitatu kuna aina tatu zo kumva Bibiliya. ya kusikia Biblia. Iyo ufashe ugasoma gusoma kuri hano, Ukisoma tu historia ukuramo icyo bita ngo information, unajua kama ni ujuzi, ukuramo amakuru gusa, unakuta ni habari tu, habari tu, amakuru ya Pawulo, habari za Paulo, ingendo za Pawulo ko zingana. nyaraka za Paulo, zile safari za Paulo. Indi ntambwe ya kabiri iba muri Bibiliya, Hatua ya pili katika Biblia habamo gusobanukirwa icyo Bibiliya ivuga. ni kufahamu kiini cha Biblia inasema nini, Nibyo bita ngo ni understanding, ni kuelewa, kandi nabyo ni ubwenge. na tena ni hekima pia, ni akili. Ariko ikigira agaciro Lakini tazama, icyo Bibiliya yita ubwenge, nicyo kila gishaka Biblia inasema hekima nzuri ni ukuapurayinga ibyo wumvise muri Bibiliya. ni kuweka kwa maanani yale uliyosikia kwa Biblia. Warasifiwe. Amen. Ni ugufata ibyo wasomye, Yale uliyoyasoma, ibyo wasobanukiwe, yale uliyoelewa, ukabishyira mu bikorwa. baadaye unaweka kwa Niba maanani bivuga ngo wirinde, na ukijihadhari, ukirinda. unajihadhari. Niba bivuga ngo usenge, Sema uombe, ugasenga, unaomba. uwo niwe Bibiliya yita umunyabwenge. Hiyo ndio Biblia inasema mwenye hekima. Rero Kwa hiyo icyo nashatse kuvuga,
umusore n'umukobwa bashobora kubakira ku ndangagaciro z'ubukristo? Vipi msichana na mvulana wanaweza kujenga kwa values za Ukristo? Bwana sifiwe. Amen. Iyo uteye intambwe umunsi wa mbere uja kuvugisha umukobwa, siku ya kwanza ya hatua ya kwenda kuzungumza na msichana, iyo ugiye kubonana n'umukobwa, wakati mnaenda kukutana na msichana, ukuvuga ngo umushinze ibuye ry'urugo rwanyu. Sasa unaweka jiwe na boma yenu, kuko urugo, nyumba rwubakwa mbere y'uko rubaho, inajengwa mbele kabla haijakuweko. Abongereza babivuga neza, wataalamu wazungu wanasema vizuri, baravuga ngo marriage fails and succeeds before marriage. Kusema ndoa inanawili kwa sababu kabla hajawekwa. Yes. Urugo rubaho, boma inaishi, kandi rusenyuka inabomoa mbere y'uko rubaho, kabla ya msingi. Ishaka kuvuga ngo inatamani nini? Isaac na Kirere pamoja na Kirere, urugo wabo already rurahari, nyumba yenu tayari ipo. niba rudahari, kama ipo, ntabwo barimo basanga hari imbere, hakuna ile unakuta upo mbele. iyo rero mubonanye bwa mbere, wakati wa kuonana marehemu, umuhungu n'umukobwa, msichana na mvulana, kumenya ngo shinzi ibuye y'urugo rwacu. Nasema naweka msingi ama jiwe ya boma yetu. Kubakira rero ku ndangagaciro sasa na marehemu nawe wewe picha hapa. Reka dusabe ababyeyi basuhuzanye hanyuma basubire imyanya yabo. Nitaomba nyinyi msalimiane, tusigarana na Isaac na Kirenga. Baada mtabaki Isaac na Kirenga, wewe mnapokana. Asante. Tunabizi kwa kiranutse rwose na ndio mpamvu tutababashije. Najua ya kwamba kila kitu kiko sababu, ndio maana hatukuwauliza. Murakoze cyane. Asante sana. Reka rero dusabe umukwe wacu n'umugeni babashe kwegerana, ariko duhereye kuri Isaac. Chatuombe Isaac asonge mbele, abashe gutera intambwe zibiri, kuko n'ubundi niwe wateye iza mbere asanga Kirenga, kwa sababu piga hatua mbele kienda, kwa sababu umeenda kutafuta Kirenga. Kirenga nawe reka tere zibiri amugana. Kirenga na wewe endelea hatua mbili. Kirenga nayo ngera tere intambwe. Kirenga ingine hatua. Isaac na tere intambwe imwe. Isaac hatua ingine moja. Kirenga indi imwe. Kirenga ingine. Isaac tere. Isaac nusu hatua. Okay. Ya reka aze kutubwira ko ariwe arafunitse, ntabwo turi kumumenya, ariko namukuraho nibwo tumenya ko ariwe. Acha tumuombe Isaac atoe niti pole pole, baadaye atakuja kusema kama ni yeye. Mungu awabariki. Reka tuwasabe mbele kimbere. Acha niwape mutazame hapo mbele. Hanyuma turaza gusaba ufite indahiro, yule ambaye ana viapo, tuletee karatasi yako za viapo. hari ukuntu batubwiye hano, ariko indahiro zo wenda twazikorera hano.
itorero hizi ni viapo ambayo kanisa limetunga, baraza kuzisoma watasoma. kandi ibyo bahamya hano ubuzima bwabo, haya wanataka ni ushuhuda wa maisha yao. reka rero duhere kuri Isaac adufashe gusoma. Acha tuombe Isaac aanze kusoma. Microphone Wakupatie kipaza sauti. Jewe Isaac Rodrigo Kindafuta ubushake bwaje n'ijoro nagutoranije wowe Kirenga Francine Jolie abakobwa bose bo mu isi kubera kumbera umugore w'isezerano, nzagutonesha nzagukunda kuko ijambo ry'Imana mu bukire mu bukene uri muzima cyangwa urwaye nta kizadutandukanya nawe keretse urupfu. Birahiye imbere y'Imana imbere y'itorero ryayo, Imana izabidufasha. Kirenga nawe araze gusoma. Acha tusikie Kirenga na yeye alikuwa kiapo tasoma. ubushake bwanjye nyine nagutoranije wowe Isaac Kindafuta abantu bose bo mu isi kumbera umugabo w'isezerano, nzagutonesha nzakubaha kuko ijambo ry'Imana rivuga umukire umukene uri muzima cyangwa urwaye nta kizadutandukanya nawe keretse bashaka kugaragara kuri live n'amafoto bigire ruhande Kwa sababu ya life hapo yakati. Muwarudishie. reka n'ubundi dusabe ufite impeta Acha tuombe yule ambaye akapete. azizane, dusabe gushumba Kefaze adufashe gusenga. Tumwalike George Kifa atazaomba kwa ajili ya pete hizi. Imana yacu, Imana y'urukundo, Imana yerekeye umuntu ushobora kandi urupeta ugaragaza ikimenyetso cy'urukundo, urukundo rwawe urukundo rw'umuryango rw'itangiriro ry'Yesu. Turasaba kugira ngo ikimenyetso cy'urukundo rwabo ruzaba iteka, kuko ijambo ryawe ryavuze ngo mu gihe twebwe tunaniye tugaruka imbere yawe tukakubwira ngo ntahabushoboye, ariko dufite inkuru nziza y'urukundo ariyo urukundo Murakoze cyane. Asante sana. Reka n'ubundi baze kwambikana impeta ikimenyetso cy'urukundo rwabo bakundanye. Acha wafanye pete kama ishara ya upendo. Turasaba ko wazira kugira ngo Wakabidhi Isaac. bahereza Isaac. Hanyuma rero hari icyo bagenye indahiro itari itorero ivuye ku mutima, niba ari indirimbo, niba ari ruga, niba ari amagambo, ikiri ku mutima n'ijwi ry'umukunzi wawe. Baadaye mtakuja kuzungumza yale ambayo yamo ndani ya mioyo yenu. Kama ni kuimba, kama ni kusema kwa dini, hiyo ni shauri yenu. Ushobora kwerekerayo ukaza. Okay. Naweza kuzungumza. Inua mkono wa kushoto. Jewe Isaac Rodrigo, sina mpeta ikimenyetso cy'urukundo
reka ndagira ngo naho bapfuka amasiri bari n'ibindi bagenye sawa reka dusaba abashumba bose batambuke kugira ngo baze Acha ndio tunajua wote Kristo pale. kubahesha umugisha Tuweze kuwa ombea baraka. tambuke Wachungaji wote walio hapa. bahinduriye status mwami Yesu turamuha ibiganza byacu kugira ngo bahereze umugisha umugisha muri byose umugisha w'urugo rwiza umugisha urubyaro umugisha ubutumwa